Street lights glowing, we on a roll. Midnight city shadows creeping low. Concrete jungle, watch the stories grow. Headphones on, world face to black. Only the rhythm got my back, no turning back. Sharp hi-hats cutting through the haze. Lost in the moment, in a hypnotic daze. Darks and melodies, sirens call. Ready to rise, never to fall. Omakoti icebo lisanda nje ukufika lapha ke kuyona ke iPremier League yonaka lapha ke Kruger United lidlala ke namakhosi asazi ke nama ke amakhosi ke namhlanje azojabula yini ke mbukeli njengoba ke ubona ke siqolise ngokuthi ke mhlambe ke umdlalo ke uqala ke emva kwesikhathi ngenxa ke yokuthi ke abalandeli bebhola ke bafika emva kwesikhathi ngenxa yokuthi ke abalandeli bayalihlonipha ngempela ke ibhola. Sithembe ke ukuthi ke nawe uzanathi ke qala uze ke uphele ke umdlalo kodwa ke abalandeli abamisa umdlalo abayo ke lapha ke Kaizer Chiefs ilona ke iqembu nabalandeli abaningi la eningizimu Afrika mbukeli yona ke lapha ke Kaizer Chiefs ake sibheke ukuthi ngabe bophela kanjani ke coach yena ke uMongoya njengoba ke khona ke intini lapha yena ke uSoke owaseBenini ugoalkeeper ke walapha ke Kruger United khona ke Sipho Sibiya uzongikhumbula lapha ke Moroka Solos inyoni eyibomvu ngenkani ukhona ke Monda lapha yena ke Monnes empela ke yena ke midfield othi lisikhathi esiza ke SuperSport United naku Cape Town Space Ibrahim Sidat emuva othi lapha ke Cape Town City nayo ke TS Galaxy akasibe ngapha kuthi amakhosi ngabe kuyazojabulina namhlanje njengoba ke khona ke Peterson lapha ke intini ofimbe kahle kakhulu kuleya season epheli khona ke emuva inaka uKwinika bena lapha ke Monyane ngapha kuyona ke right back muhle lapha ke Frost mbukele ku midfield udlala kahle kakhulu lapha inake uMabuye bena futhi Obrigado umfoka Vilakazi phambili ukhona lapha inaka uDa Silva Flavio Da Silva bena futhi lapha inake uLuke Batman kodwa ukuthanda ukuthi nabo baphethe ke iKruger United bamnikeze ke ithuba bamthenga futhi nabadlali yina ke lapha ke ucoach ke uMongayi sibeka amakhosi ngale ngakutouch line Obrigado sala phansi uthina Pepe akuthuba no shay washo umzondota bapha banolwazi nangu Da Silva eshayigolo qala ke lawo lapha ke amakhosi sinemzuzu esikhombisa umdlalo ke uqalile 35 games sekana 11 goals lapha inake uDa Silva la kuyona ke mbukeli ke iKaizer Chiefs lo mbona ke sithombeni sakho mbukeli ayena ke inet ke uyalazi uDa Silva first game yakhe bebezana neGolden Arrows bebina ngo 1-0 nge-30 zikaGas kulo nyaka ophelile lapha ke eMabhida nakhona lo mdlalo ke wascore lapha yena ke ku first game yakhe yina ke lapha ke mbukeli uDa Silva akulibhekele ibhola ke mbukeli njengoba lapha ke ibhola ke elibeka phakathi lapha yena ke uDa Silva uNompepe naye uthathe kahle lapha ke uSikhumbuzo Gasa mbukeli omunye uNompepe uzovela athi mhlawumbe ke penalty kodwa wanikeza ke iChiefs ibhola advantage sibheka manje bayaphambili lapha ke manje ke yina ke Kruger sibheka manje lapha ke Indlovu sibheka manje ke Indlovu ungena phakathi ke Indlovu zama ukushaya goal kick ngifuna ungasho imgoza kunena hayi ngiyakuzwa hayi intuthuko esikoleni hayi lapho bezamile ngempela phela ke mbukeli ke uNdlovu bathole amarecord amathathu kanjani amarecord nemidlalo ke iyaphakama yaphezulu uthi ngadlala mara ke thibo ke thina manje ke zama ukushaya no shay Ndlovu kathi kuthula wenza umlando mbukeli umdlali wokuqala kuKruger United ifika lapha kuyona ke mbukeli ke iPremier League uthola ke igoal into ngempela dance yakhe ke la uthi kona siya lapha ke Kevin nangu Ndlovu ibhekeli beka phakathi ke mbukeli ukhetha ukuthula ke mfoka Ndlovu ngenasho ngathi mbukeli i1-0 ayiphephile neze elotho ngapha elotho ankali
usemlandweni manje lapha nako uNdlovu noma ke azoba ikhetha sehambile ke eminyaka uzothiwa ke umdlalo oqala waskora ke igoli ku Premier League uNdlovu ukhumbule ke uNdlovu waskora ke lapha ke 11 goals last season ayi le bhola ke uKevile ngempela ke uNdlovu yena le bhola ke mbukeli hayi ushaya ngempela ke uNdlovu le bhola bangabe ungalazi ibhola mhlambe ke ngolimi lebhola kuthiwa ke mangabe uyinkomo ngeke ulikore le bhola itechnique eyakhe uNdlovu mbukeli ibhola ke libeke nethini ngapha ke Kruger United elotha ngapha elotha ngale noma kunini unompempe uphethe ke umdlalo ke lapha ke yena uGasa usikhumbuzo ke siyekefi uthi hayi ungamusayihlupa Mbulase ngiyakuzwa siyekefini nje mbukeli uNdlovu lo mbona ke ushaya ibhola ke lihle lokulinganisa ilaya lapha ke iKruger United kanti ngapha ke ibhola ke elawo nguMakhosi ilakhe lapha ke uDa Silva kanti ke yellow card yakhe ekhona ke uNdlovu lapha ke waya ke iCar Chiefs uSpesihle ke umfoka Ndlovu omabili amaqembu siyekefini nje bane khona ke yodwa ngapha ke Kruger United kanti nangapha ke amakhosi ana lapha ke khona kick eyodwa abakhosi zange benze ke ushintsho ngayo ke lapha ke half time. Street lights glowing, we on a roll. Midnight city shadows creeping low. Concrete jungle, watch the stories grow. Headphones on, world face to black. Only the rhythm got my back, no turning back. Sharp hi-hats cutting through the haze. Lost in the moment, in a hypnotic daze. Darks and melodies, sirens call. Ready to rise, never to fall. EMTN 8 ama quarter finals despepo maza lapha ke wena ke amakhosi oshaya cross Chislet Veleman Obrigado ovolepa ngapha ke Monyane grand shot Veleman kumakhosi Frosta zamushaya sebayiko nangethoba no shot Zakhali Sefo emva kwakhe goalkeeper uDanjino uMabiza Sabele yena lapha ke uDuba ushaya igoli lesibili elawo ke amakhosi emva kwemzuzu engamashumi amahlanu nesithupha amakhosi ajabulile Kruger United 1 Kaizer Chiefs 2 igoli lesibili elakhe lapha ke uwandile umfoka Duba 60 games ke namhlanje una 11 goals la kuona ke amakhosi yena lapha ke uwandile umfoka Duba Joseph Bela lapha ke ayikwazi beshaya ngempepha yena ku Frosta mbukeni go left obambe yeke goalkeeper wathi ngibona yena ke uDuba zakhala ke isefe emva kwakhe goalkeeper elibeka phakathi lapha yena ke uDuba first goal yakhe kumakhosi uDuba uskora ke kumdlalo wakhe wesishaka lolunye game number 9 ngenkathi amakhosi shaya lapha ke iLamontville Golden Arrows ngo 1-0 ngo 2024 baba vimba ke move lapha ke yena ke B nathi baba amakhosi lapha ke yena ke uDuba washaya pass no shot hey da pass imbukeli le run imbukeli hey engabizo isuthi induku lesombe sesibili yena ke lapha ke mbukeli iKruger United ayile pass imbukeli le run imbukeli amakhosi ajabulile hayi ziyayinetha ngempela ke manje ke iKruger mbukeli madodana vele onali pen lapha mhlambe ke selinyamale ayile pass imbukeli uyabona mawushaya ipass nje umdlalo wangena esikora ke igoli nawe uyajabula ngempela shaya igoli lakhe lesibili lapha yena ke uDuba ubhekele ya pass imbukeli le pass le yake amabuyi hayi zakhala ke isefe emva kwa goalkeeper
benza ke ushintsho ngapha ke yona ke Kruger bafuna ukufaka inako Siphiwe Mahlangu ushaya igoli lesibili elesithathu elamakhosi elesibili lakhe lapha yena ke isiphiwe ke Delvimbi ubhola ke goalkeeper wathi ke uNompempe ke uphela kanjalo ke umdlalo ke mbukeli la eMbombela Stadium amakhosi ajabulile amagoli amabili awakhe lapha yena ke uDuba mbukeli kanti ke elokuqala ke igoli ke elakhe lapha ke uFlavio da Silva elokubika ekhaya ngapha ke igoli elakhe lapha ke ukhetha ukuthula umfoka Ndlovu la eMbombela Stadium uveli kamshini yagaya kaMadlilahle kaQomtaba wakwaKhumalo sithi ke siyabonga kakhulu ke kuwena ke mbukeli ukuthi ke ukhethe ke kusala nathi ke namhlanje uqala uze ke uphele ke umdlalo bese ke thatha lethuba sibongela futhi ke wona ke amakhosi ukuthi ke athole ke 3 points ke namhlanje basibeke ethubeni elokuthi ke babe unumber 1 lapha ke na ke kuyona ke iBetway Premiership lokho ikhona ke imidlalo nje bangishilo ke kusasa lapha ke eMhlathuze naseBloemfontein. Street lights glowing, we on a roll. Midnight city shadows creeping low. Concrete jungle, watch the stories grow. Headphones on, world face to black. Only the rhythm got my back, no turning back. Sharp hi-hats cutting through the haze. Lost in the moment, in a hypnotic daze. Darks and melodies, sirens call. Ready to